Le Ofisa Sili Pulega le ona nga Samoa le foi tula ta malo se foi la ufio la tui so I fu ele they for never know mo I fu se vanoa o le Faatalanoaga fo I mta upo pe on singia fo I le o tu stala me se fo I le manu tatou tunu fi mamra mai fo I whanau I whenga luenga I ngova la ufio nga le wo ma ua I lungo o whamtalanga fo I nisi o whalwhasalau le tūlanga fo I o le whaeloa I le la ufio ngo nisi o along tam whanau le tunu o whaatea me la tonga luenga sa malanga e tuku mau I ono nisi o mafuanga I mawhai ona whaamanino la ufio nga o a mafuanga wa fuai ona whaamuta le o nanga I latou nei ia ao le afuli umi tago na malanga I latou nei mo ngā luenga nei whaamamole la ufio sa le tūlanga lea pe ona singia o te minei sili al toasefulu I la tou ia ua whaamalolo mai talo na toe amatalia ia ngā luenga ia tau na toe mo mai e tatou wanoa si fia fo'i o lea sa tau fia ia tatou wanoa nei ina ua lockdown ia tatou tunu e mese fo'i o tunu I fafu I le COVID toa amata lao ne toe winatu tatou seila I aiuni al tau sanga le te nei ia mai la ia iuni tau mai temil ni ia sidi toasefulu I la tou ia ua toe whamalolo mai e toa hono la I la tou ia wai nei ia o lesi vaenga le tutoe o lea fua e au toe whaafo'i mai le malanga le repatriation flight lea fua ma masin fo ia masin fo le tau sanga ina vo le tatou aptonga nio Pulega ia wanoa ia mo I la tou ia toe fo'i mai ei o le tūlanga wa fia inga luenga I la tou nei ia o le manatu maa I le whatinonga ngā luenga e mese le manatu maa I walawina o le tūlanga fo ile o le whamaoni I le whatinonga ngā luenga I le whamaoni I te me tau nau suai e mese fo I whatinonga ngā luenga o le si tūlanga le tūla I mai o le mea le o le amalosi tūlanga le amalosi ia o la vea I fo I mawhalau whasaina ia e foi la tūlanga e me foi o le ami o le tau Pulega I me foi le tau wa Britania le tau o sexual harassment ia ele o se mea foi le matu ia tele o le tūlanga le tūlai mai ia o le mea foi le o le piusi lungo whaingo telefon nga mea tūlanga whapea ia le a fia mai ei ia ngā ruenga ia I vai tamaitai I lungo wa le fia mai ia nisi o whanau ia pe o tūlanga ia le wa fia mai ngā luenga nisi o ilantou o le concern ni ia o le tōtele o ilantou ni o tamiti fau le toa au tōtele o le tōtele o tamiti e tuli mai o ilantou tuli mai te whawhai me o tamiti fau le toa au mai tasi lea vaenga o le tilo voila ia I le tatou company ia I le toi ta pena ina o tamiti nei mantua fo o to tele tamiti nei o le va il se fulu valu le dos fulu lima tau sanga mantua ma to tele tamiti nei o le temi mo ni to ese to Samoa to ese to mo la tuai o ia o tu lang voi la le ele o atu o New Zealand po Australia per me le masani ta to tele tan Samoa o le o I la langi tele ia e mantua ese ane le sio manga le o tu fenga wengai ai sao fo la langi le o tu expose I whanau nei ta sila le me o le la tilo I ma te tonunga fo la le nei e amata me tono la onga le train mai ele ngata la le technical know how whanau I ngā luenga whaasila a o le te pena ino le ma fau ale nganga o tamai titi o le seila fo le e whaafia ngai ma to I ngā lui o le ngā luenga I pio tūlanga la I le titilo I le tatou company ni ia e ngā lulu e whaantasi e vaenga ia o sektasia ina ia tapina lele tatou whanau ina I whaititia toi tūla I mai o whawhitauli ni lumanai o le tūlanga I whawhitauli ni ele fau me ni ele fau whawhitauli ni whawhitauli tup au mai tauina o si I lunga Yeah, this was expected I ia al tatou company. Ono tulang foi o le usi I tia fai no mea o tatou whanau I wa visafo.
ia e mese la wasi I tia whainu me o whanau ia whatoa mo kon karate ia so o to inga whawhitau li la lea I le vai ai al tatou company ia was expected at the same time e tau foi ona tilo company tatou company ia vape foi la lea o I se au wala address ai la whawhitau li lea ina ia au ni whatupula ia le anga I lumna le anga o le whatupula ia le meni e a whaina ia wanoa whenga wenga ni ina nga ilumna ia a whaina wila ia wanoa mo tatou seila ai mai se le mele ua mai tauina ni ua matan tatala mai company ia wanoa mo tatou whanau e le ngata la ia wanoa I lalo I ranks I lalo au whapeon tatala mai ma wanoa I lunga ia wanoa seila wha ofisa o le tasi la lea mea te tauna wha I tete I tatou tete I tatou mai tauna ta pena le lei I tatou I tatou whanau ia mi fafu ona le ua matan tala mai ele ngata la ile au matan fa tupula ia wanoa ele ngata vo ila company le ia nei temine ia le vo matan tatala mai ia wanoa I si company le amat le fanga solo I Faatalanoaga o le si tu ta u le mea le anga le ua matan tatala mai ma wanoa mo tatou sila to mai ta o le van tal sanga tatou ia wanoa ni ile fo tal sanga le ia le sa tu ia le lawa matan tala ia o le ia ile fa moi o le fa ma ni el masina fo e isto mai ta ito ta si ale la amatain ala fa ma ni lan mele le in masina fo pe fa ma tu mai fa tan wanga ia fa ni le no o le fu malanga ile ta mai ta ile to ta si fa ma tu o tulanga le in masina fo o le wa matan tala mai no le wa matan tala mai no ia ma tulanga ta wala le e te tau ia il company ata si mal tatou wa o ia ma stakeholders uma sektasia involved ile industry ni nga lu fantasy address la ia I fa fitau lia o tulanga fa salam o le tulanga le ia o so si feng fa vai ale il tatou malo o le vana ia le o mal temini le fo is solo il tatou company o so si tu li mele to mo se va no el ele to mo se va no el o feng fa vai ana le ia te yan o ia nisi o sa fa malo lo mai o la to fenga ren sa to talo o la to mo wa no la ta mai ni le sa to mo wa no to lu pe to la to lo to mo wa no ona la tu lang fo ile sa talo ta sanga abil ta sanga li po te to company ma sa to ilo voila e ale disciplinary board ale a company ne e ave e ta sanga ne ale na sa ta sanga e mai tu ti lo voile ile ma tu ya ole o le mia na le una pa ma lo mai io ila to la ia ile ma tu ya te ia mia na le fa ma ro le na to italia ia pela se melana o le ro amata volante tala va no la mo ila to ia e fu ai lungo ma tu ya le mia na le una to fa foi mai lo fiona fa mo le tu lo to ale le tu langa le o se solna tu la fono ile ma tu ya te la e fe una fa ma ni no a ti po le to ina fa te ina va le fa mo o la to io to fa foi o le to inga me vole na o fa ta mala I te mi fenga luenga pe o la to la io to mo va no me vole o le tuai te mi fenga luenga ai tuai mali le ten apila te mi sifi te mi fenga luenga e pe o to inga me la na le matu ya o to inga me vole o fa o lima ia la vela man mele o le ava malo sima fo la fa saina e o la me o sexual arrest e o to inga me la na matu ya la na ia ile te tanto italia company mal me vela na o le o mai temini o le la ile to mo la se no la to ia e a fia mai to inga fatamala ia al tu lang la le fatamala ia le matu ia o le me voile o le fa maoni lusu misiole o ngalwen le fa maoni te mi usoi ia pe la me la itina ia le la to italia la to ia o fiona ta I tulanga le o le tamatai le o e fa mani no I le tulanga to ta se tamatai na fa mani no o fea ia le company le anga ia mi se fo ia le atunuu ia la fo na luenga le o fa mo tu e ui ele I alo ia o fa mo tu mo tulanga le
o ngā wenga le tamitai kunga wata mo. O se tamitai le o le company le tasi. O company le tasi le Mediterranean Shipping Company po mo sasi. Ye la le no le tamitai le. O le tamitai le o le fuafua le Faatalanoaga te mine. E whainga luenga i le hotel department. Ale va. E le whainga luenga le tek. Me le tō te le tātou tamai e atu se le o te whainga luenga ai. O le hotel department. O le van tātou tu i me lea. E te tala mai me lea mo tātou tamaitai. Ia o tō televo i o tātou tamaitai i e tātou sang mai. E le fia whainga luenga le hotel. E fia whainga luenga i ringa luenga i e whaasei le tek. Ne le i tamaitai. Ia o nā wila le tau sanga le tātou company. Ia le tau sanga le tu tātou company. I company ne. Ia o mai tala mai lawa noa mo tātou tamaitai la le tek. A le la o tala mai lawa noa mo tātou hotel department. Ia mo tātou tamaitai. Ia le lai tā pena ila ia tamaitai lea. Ia o nisi vaenga uma i le whawhenga luenga o tamaitai lea toi molona contract matulanga uma. Whamanino le masin fōpea whapea whamautu mai whatanonga o whatino te mini. E la matanga o whiwhiringo nā tō mei a o le i malanga tui atu o mau. O i se pā e ngā o le tō aia inga o lo mawhai o na manino o le tūlanga lea i le sisi o toa le i tō ngā mafuanga i au afua i tō faafo'i mai fafu. I le mawhai lea o na tāo fiofi le teimu nei. Ina nei te iwa i se so tūla whono ko i lea sa tupu mua i la tō nei e le i malanga tui i malanga nei whakon mua. Aftai o le sosoni o le tasi le si tele i selection criteria mo tātou whanau i o i whafu. O le sia mele wa whamaru si al te mine o le mewaluta o le police report. E tāpā le police report lang o require a company. Ia le tāpā le police report. Man tō o police report le valid moltol masina. Yeah, o le lai tāpā la police report, it's mandatory. Te wana i le police report, a whapela i se previous conviction. Se PC o se si. Ia le Italia. I le Italia leanga o le awhini tasi lea criteria o whamai e awhini e company ba. A o le si tūlanga tāua e whafsili lea wa e au mai. O le tūlanga lea le tapenaina lea o whanau. Te pena ina leo whanau mele. Lewa lau whaatino le tātou company le orientation program. E o whaatino le tātou orientation program. E te pena i lewa amatat kako pokalame le. Motamiti fō. E sea motamiti fō. Le lau whaatino le tātou company le mele. E se mai la mai whailonga i mo mai tātou waonga maling. Ia uto e tā pena waila i tātou company le orientation program le. E tā pena i whanau ni. Mo le swing o le environment le lau ai. Ia me se vera wha manga o man la tu kon karatem tūlanga uma o le ngalwe. Eisi tai ala wole po se whanga wole po se SOP e mawhai o na tui nātu tamaititi. O le amalanga i wafu. O vaenga i e te tauna e lulu ta i e lau ngalwenga. O vaenga i e tapu masai la lo o le ngalwenga o na whaatino. Whai o ni toi e whafo'i mai o e ma. Whaasala o e moro langa atu e te letu e mauso a wano mo ngā wenga nei whamanu mo. Sa o le whafsili, e le code of conduct the company, e whaamamrama mala, o le vaenga o kon karate. E whaamamrama mala me i le orientation program lea. E whai asti leo le lisi ele, o le code of conduct lea company wa umana umai. E leo se mea fōvoi o le mea o leo. Mai whaamamrama vai ai mamrama le la whanau ia o le itu wātu. Ia mionga e te tau na mioa ia o lunga wa. Ai me se wila o mea e ono a fiela tonga luenga mto e whaafo'i mai. Pea whai e la tū solia i e tūlanga i lunga wa te mi whaatino e la tonga luenga. Nā tūla i e toi fo'i mai nei. O la se e isi sota inga o le tau ofisa ma Pulega ma malu ali ma whai pūle. Wa e tasi leo vaenga o malino mai o ioi. Inga luenga whaawai te ni fo ia. Ma tātou tangata i e malanga New Zealand ma Australia. Pe atu e whaafo'i mai o solia se tūla whono. O iei se sota inga mautu fo i lea al tau ofisa ma Pulega ma malu ali ma whai pūle whai ono tau tapa i ai pe a
toi te liu mai nā tau nei mo whate au mai nā. Ia, o le Samoa City, o le taimini ele o iese so ta inga le al tatou ofisa po tatou company nei mal Pulega le alim fai pule i tulaga le i le toe faafo'i mai. Ini fai unga fo'i e fai ai la toe toe faafo'i mai. Ona le pau le tulaga le iai le so ta inga le tatou company ma tatou community o le taimi le tapena i au. E le ngata la e tapa le sosoani matua. Ia le whengaruenga. Pe le whengaruenga i sunga i whawhengai. Ai a whanau ni. O te le ia la sosoani le mo mai i vahenga ia. I le ngata i matua ma ainga. Ia e mai se ala i sunga i whawhengai. Pe le whengaruenga. E sosoani la i le counseling. Ma le mento inga o whanau ni o le yo. La tūlanga la toi whawhoi mai. Ia na pawala le tūlanga le iei o le toi mo o le avanoa toi fo iai. E toi mo ini singa ruenga. A se tūlanga fo ilea e se fsota inga fo ilea al tatou ofisa nei. Ma le pule malo le mfai pule ini fai unga fai. E le o iei la se tūlanga whapena te mini. Nā tau ia o toi te liu mai malanga nei whatea. E toi bawani o la tau wanoa i tatou ba a fo i le vau tatou ma tutuila, ba tatou ma upolum sa vai whamu. O tūlanga le te tala le avanoa lea. E tala le avanoa lea o tūlanga fo ilea e wai tatou wanga luenga i nei. Ia me se foi la tatou vai e malanga le vau sa vai o polum sa vai. Ia ma tatou tutuila. Ia o peo leila lo whapatonga va. Ia vaenga le Samoa Shipping Corporation. Ia e te tala la le avanoa. Awa pea fo ia e avanoa e la talsanga malantou mo. Ia mea ia te tala ele o iei ni whai unga vo ile po ni me vo e no tia ila toi pea toi foi mai. I tūlanga ila tō avanoa whainga ruenga i Samoa ni. Ele o iei se tūlanga whapea.